Wow, Felice Michaeli. Le matangi mai sa sai. Le fufui facasio mai. Heavy Tama. Rosa bye bye. E vai vai le mataofi per na fai ai tu ma. E le avia in fai mata ai via via ai fa. Le Rosa ha, le faccio il tawang. Tele o nisio au fai pese ua le masino I lunga o le sifofongo le aturu le 2AB. Talofa Samoa o so o fal moere nei mau mai pele ngila o laula au I laule I tio fa fonfong le 2AB. Fia o folofa ma fa talofa I lo tanto wantu no o ya ile nei fo I tu la le taiao e me se fo yo le nei taiao fo ma le nei aso fo vi ia ma fa ftai lo tanto ta apa au sili le langi o ma vai ona tanto fe lo ai fia ma le manui ai le amatanga fo yo le nei vai aso e me se ai ya o le nei taiao fo ma le nei aso fo ona lo na lofa fai pe ya ti tatou. Ea ua matalia foi tiu te masani e mese por kalame fanga solo ne tautum le unanga la wala leo le si fofongo sa mole 2AP e whapenaona te itoluaina ea e mese foi longo puia li o le tato wa tunu ea I tulanga ea a walawa le fanga solongo tiu te masani ea por kalame fanga solo la wala leo ea e mese foi ea le mamalu o le tato wa tunu e te itoluaina ea a walawa le usuai o le totele ea a matalia tiu te mga luenga e mese fe au masani o le nei a taiao ma le nei a sofou a mese ai ea o le nei vai a sofou ono le alofa o le tua Ioi, e pei foi ona masani ai taiao ea o vai aso te itasi maso te itasi e o tato por kalame masani lava o le Talofa Samoa e whampenaona tato fantalofa ai tato whaasoa, tato talanoa e mese foi ea pea ona malia I nisi o suanga e mese o nisi o whamtalanga nisi o tato paanga whapea ea o le atalava ea maua ai le fifia ea ai whapena I foi o le whanga tia ea o le mafau ea male loto o matalia e lal tato por kalame o le Talofa Samoa I le nei vaenga o le taiao whatalofa tuai ea il pa ia mawalunga zio tato watu nuu wa whaafonga mai le nei vaenga o le taiao te itai o le tato watu nuu ea mese foi o te itai o e kalesia so se fata whaitauranga fia o lo whapena o na talai ma suina ai le puna vai o le ola wale fina ngalo le tua ea walo tato wola whaale anganga ea I le tato savalinga foi whaale whaatutua peo na iai ea mese foi whatalofa ea ili pa ia whaafonga mai o le tato watunu I tupu matamali whale upolu mwhailaunga whale tua matausi ea tupu langa talavou whampele ma losi o le nuu ma whanau lanu vawa eo le tato whatalofa masani
Ia, te talai ma le tātou leina lua tasi whālua o lua tasi whālua lua wala au mai ia i la tau ia e me se foi le mamalo le atunu o le tātou whaantalofa masani ia e le ngata nei o tātou ainga ma paanga i Samoa nei ia e me se foi nei o tātou ainga i atunu o mamao ia le tātou wala au Talofa Lang so tua lang i mai la kaling pa. ia tai au manuia Ia. Wa mai. ia manuia whaftai Ia pong dia fa ngi kuol boku wangera. Lang ngi kayao. Ye vi ele ri o do wa tu mai mangvia. dai Ta ko fia lang e manga vola man malo si mai aki. Ye le ri. Ia. Akaro fa kui. Ba nga u mala wa sio ka ko ku. Nga pe vo ia ngai fa fia ngai fa tua. Ia fa pe vo ia. Ai si fa se au ai jori. Oi go jori o fa fo mai ngi kayao. Akaro fa ku lo sunga fia ngai ma. Dai. Ia penga vo ia fa karo fo ka pa ngai ku ma mai ngo fa fo mai. Ako para leo ngi kayao. Ia fa karo fo sio un pele ngi ve do plo. Ma pule se yo la va yo se. Va ngal fa ngal. Ia ngal le di fia mo ngal nga makar ngi va yasu. Ia penga vo nga alo fa ku vo po vi sa maru ka nga dai mai dai ya fa penga vo mo la fa ka nga ma la ko fa wa le penga i ma sio ka ko ngu long puiri ya lo mo e lo so dai lava mai fa nga ia ma fa ka lo fa va ngi va lo plodia ma di lo fa tai mo ngo dai lava wala au mai whaftai foi malo whantalofa le tātou polkalame manuia tiu te mga luenga tātou whenua i pea whenua i pea ia whaftai ia ioi ia nisi nao tātou paanga ia pe ona wala au mai e foi ia le tamai ia mai ma le lantou ainga i mafuta mai nai vai loa palaudi e le se tātou wala au Talofa alo la warta i fua i au ko fa pai ia tai au manuia ia kai au makango fio de ri ia manguia la wala kiu ker nge yaso ia fa fe lo fo in fa kala fa ku malo la malo longa lo mau pelo soi fua manguia ia fa manguia la vole kua ia ke foi pa anga ka ko wala leo ne foi pa ngalo inga ia mai ke foi o ngisio ngai palaudi ia pa pe foi ngisio pa anga ka ko wala leo mai ke foi o rungu che o ki ngai ne foi anga fa ngalo inga ngai ia foi ia olive mo maka ki mo ia mangia lava o lua mai ke foi lo ngai ia fu mai ke ngai kamba ma ko ia foi ia ka ki figoriho ia mai ke foi malai o ma ia o ngisio pa anga o de ka ua mai ke foi ko ingo de soa ia ma pai ngai ka fusi ia mai ke foi o losa i ngai ka fua ia a mai ke foi o ma ko ngai au nga de ku for ku mo faro mo lo te ma ko fia ngai ia manguiar ngai aso fuang mo nga mai se dolor ka ko mu kiu ke mangaru na la lo kuiai ia pui manukia dai ngai aso ia fa fo i de vi inga ka ko malangi dai lava sili fa mangianga de ku i da shonga lo ku marpoi dai lava ia mai se paga umar ka ko wala leo ia manguia lava ia mai ke foi o losa ia manguia nge ia so i lo kiuke ia whaftai wala au mai whaftai mo Talofa manuia ni tai au ia manguia po nge ia so ia soifua ioi nisi o tātou paanga masani ia beifo iona ia ile nei vaenga o le tai au ia mali tātou Talofa masani ioi ia o le nisi o tātou wala au pe iona wala au mei foi le tātou tuto na Talofa i nisi o tātou paanga ia me se foi ia o le uso ia mai lolonga i mafuta mai nai vai lo palauli ia male latu ainga le na foi wala foi mai whanunga lelei ia wala wafi au masani o le tai au ia me se foi o le tātou tamale o mai atu pe ona wala au mai ai ele ngata ina moli la tu Talofa mal fa manui ai tiu te mga luenga nei o tātou paanga ma ainga i Samoa nei ia e mese ai ia o nei o tātou ainga o lo mai moa ma mafuta mai atu no mau
e ala i le tātou Facebook page, e mai se ai, e o le tātou YouTube channel, e whapenau mai mua mai ai, nisi o tātou a inga o lo whapenau na ai tau malele mai atu na mau, e a ma whapenau na susu e lava le whaamalawa ma halofa mai, i lo tātou watu no manai a inga i Samonei, e ele se tātou wala au Talofa, pe ya le to ya wese talo fai e a o tulanga masani la vai ai le tato por kalame lo na fanga solonga o le to se fulma 5 minute le tu live fitu fa fonga le tunu le tato talo le tau e a me se ai tale fitu tato telefon me le vai ngo telefon a for fitu por kalame masani fa vivianga musika sui fe filoi o le eterina stop 10 tale vanu e toi fa salowino tato telefon a falvalu ya mal a le tato por kalame famnuanga wa soifua ma so fanau ma so fifia ma so famanatu ya mesai o le tato fa soa ya mesai fo le tato talanoa ya inicio vaenga ya anton mai inicio uso fa salau ya mesai fo inicio vaenga o le tato vaenga o le au fa salau le nei fo vaenga o le taiau yo ya tale iva te walunga le tato por kalame ya la ya tato telefon ngana fa Britania mai le leiti ofa va malo a New Zealand. Io le nei wato se fulu mal 20 minuti no tale o le ono e a ile tautua ma le nanga le tatu wala le ole si fongo Samoa le 2AP e fie fa Talofa ma folofa e ma good morning inicio le malo le tatu watu no ma futa mai lunga o le tatu Facebook page ia e ala i le radio 2AP and TV9 ia fa Talofa tu ia potoa e Joseph Walaufa pe mai tai au manuia Samoa ma le 2AP ia tai au manuia tiu te mga wenga po toae ia me se fo i o fe au o le nei fo ia songa fua ia malava singa uma nisi o le malo le tunu o mai mo mai i o e whaantalo whaatu le tātou pon kalame o le good morning Samoa o le good morning ia me se o le Talofa Samoa ia i le nei vaenga o le tai au mai an whawhiwhianga nei whafonga i tātou talo le tau mai le vaenga o le ofisa o le vae tau whana na Jerome Gray marpese we are Samoa. Our Samoa, the greatest place of all. She is green and blue, lush with beauty, and hearts so pure as gold. Touch someone with tears of joy. Touch someone with smiles of love. Oh, what happy feelings from such happy people. We are Samoa, people from the sun. We are Samoa, and our heritage lives on. Teach the world humanity and hospitality. We are Samoa, and the God we trust in Samoa e pele oe isi o ufatu. Ole a e se mea e ao na fai e tau tuai mo oe. O sa sae masisifo e tasi o le vina lea i le langi ai ngā manu
se fatasi. O se mai whawhunganga lo tātou watunuu ia tātou talo le tau mō vaenga o mō Samoa pe ona whaamawina mtu whatesia mtu ina mai ele ofisa o le vai tau. Talo tau mō vaenga o mō Samoa whaamawina ele ofisa o le vai tau i le itulai a whalelima i le tai au nei o le asonga fua aso iwa ioni lua a whelua sefulu lima. Winga o le tau o au o savili e susu ma nga i malia o le vaitu e lau o loo fiti ai Samoa mai au mai hao matimu e afi ai le atuna o inisi o teimi. Talo le tau mo polu vaenga matu i sifo falfa api manono mo le aso e au aoa inisi o teimi matimu e te uluvava solo ai e ono feololo le mamafa a e pupu o inisi o vaenga whabena i wila mawhai titi ili e ono iai. Se sa e sau te sifo ale pata sa fata si umule fanga mole atso e au waoi nisi o taimi matimo e te uluvava solo ai e ono feololo le mamafa a e popu i nisi o vaenga fa apea nei wina mawhai titili e ono iai. Talo al tau mo sa vai sa e matui sa e sa le longa sa le aula Mole so e au oi nisi o taimi matimo e te uluvava solo ai e ono feololo le mamafa a e pupu i nisi o vaenga fa apena i wila mawhai titili e ono iai. Matui sifo a vawa sau fale a lupo, mole so e au oi nisi o taimi matimo e te uluvava solo ai e ono feololo le mamafa a e pupu i nisi o vaenga fa apena i wila mawhai titili e ono iai. Wainga i saute palauli lata ne yafu mole so e au oi nisi o taimi matimo e te uluvava solo ai e ono feololo le mamafa a e pupu i nisi o vaenga fa apena i wila mawhai titili e ono iai. Talo tau mo ngā te whale o Samoa whamawina le i tūlai a whale lima i le tai au nei a sunga fua iwo iuni lua whelua se fulu lima se ia ulia le vēluanga o le bōlea solua. Winga o le tau o au sa vili e susu maangi mali o le vaitu e lau sa vili mai matu i sae o loo a fia i o ngā sami o Samoa.
Ngā te whale ma o ngā sami i mātū mo le aso e angi le vaito e lau, sa vili mai mātū i sae. E lima i le sefulu kilomita le i tūlā, o ngalu e tasi tesi malilima i le 2 mita le mawalulunga. Ngā te whale ma o ngā sami i saute, mo le aso e angi le vaito e lau, sa vili mai mātū i sae. Lima i le sefulu kilomita i le itula o ngalu e tasi tesi male lima i le 2 mita le mawalulunga. Se wainga i le tala o le tai, o le teminei o so tutu i le tai, e le fuafuanga e pe le tai, e le toe 25 minute le itula i sefulu male lua, ia il tai au nei ona toi so tu ile o le tai le afiafi le suma lima te eli tu lai lima ona toi pe ele o le tai ile luas fu malfito minute te eli tu lai se fulu tasi ile po ana nei o le tātou tala na o le tau pe ona whamawina male ele o fisa o le vaitau ia i penisula i molino nei pe ona whaafonga mai ei lo tātou antano. Here's your weather forecast update. Morning district forecast for Samoa issued by Samoa Meteorology Division at 5:30 a.m. Monday, 9 June 2025. Situation: a light and moist northeasterly wind flows prevails over Samoa with associated clouds and showers affecting the group at times. Update for Upolu, north, northwest, Whanwhaapia Manono, east, southeast, Alipata Safatasi Umu and Lefanga. For today, cloudy periods with isolated showers, brief moderate, falls in some areas, and few afternoon thunderstorm likely. For Savai, east, northeast, Sale Longa Sale Aula, cloudy periods with isolated showers, brief moderate falls in some areas and few afternoon thunderstorm likely. Northwest Avawa South Fale Alupo, cloudy periods with isolated showers, brief moderate falls in some areas and few afternoon thunderstorm likely. For South Palauli Lata Neyafu, for today, cloudy periods with isolated showers, brief moderate falls in some areas and few afternoon thunderstorms likely. Morning marine forecast for Samoa issued at on Monday 5:30 a.m. 9th June 2025, valid until midnight Tuesday. Situation: a light and moist northerly east wind flow affected Samoa marine waters, northern marine and coastal waters. For today, northeasterly winds 5 to 10 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. Southern marine coastal waters for today, northeasterly winds 5 to 10 km per hour, waves and showers, waves of 1.5 to 2 meters. Here's an update of our today's tide times for Samoa, Monday 9th June 2025. Right now we're having high tide. There will be a low tide 25 more minutes to 12 afternoon, and high tide 15 minutes past 5, with a low tide on 27 minutes past 11 tonight.
And that's your weather forecast updated from the Samoa Meteorology Division. And then update will be at 11:30 a.m. And our time for today, it is now 3 more minutes to 7. Good morning to all our listeners and all our people all around the world, and also our people here in Samoa. Ya, le na pe na whafonga le tātou wantunu i tātou talo le tau le na saunia mtapenei na tu fantasia tu ina mai ia ele vaenga o le official vai tau o le tātou wantunu ia fua iai fi au mga alwenga ia mesai o tiu te masani a le tātou wantunu pe ona iai le whaanga solonga ia o le nifo i tai au la tau ia Talofa atu ia mau folofa atu le tātou wantunu pe a whaile na foto a maua mai a tātou whansanalonga ia mesi fo i o le tātou polkalame le Talofa Samoa i le nei fo i vaenga o le tai au pe ona mai mo ma whaafonga mai ai ia ilunga le tātou wala leo le Facebook le Radio 2AP ia le si ufonga o Samoa ia me se fo ilunga le tātou Facebook page Radio 2AP and TV9 whapea ai le tātou YouTube channel male au nanga masani a le tātou Radio Zino app lom whai ona maua mai ai le tātou polkalame ia i le nei fo i vaenga o le tai au Talofa atu nei matua le nawa matafo ile la tunga luenga masani taiao ya maaso te tasi e whampena ya ona tapena ya a mesia i ole whanau ia onga la tuia whamalo le on sai whamalo atu foi ya ili pito la awa matua manuia tele lava ya le tulango le whenga ye o le whanau ma onga wau te tali tonu ia inisi o a onga le nawa matalia la tau suenga ia ile nei vaiaso pe ole vaiaso momo le nei ia mesi ai ia whamanuia atu suenga nei alum whanau ia mesi le malo le tunu o lo o antawina le tatu University o Samoa ia i le vaiaso lona lua le nei pea le vaiaso muli foi le nei ia o le whaanga so longo suenga ia wa lava le sa ilingo tuspasi mo fa ilonga te woloa mo lulunga e o le na wa whenga iei mana ialo mo whana ua meise nisio mo malo le tunu le na ua toe hanga i awa lava tulanga ia onga mamaenga whapena ia whamanui atu le tātou polkalame hea i le neifo i vaenga o le taiao tulanga wo iai ia ua oso fo i le la whapena lava no sulungia whanua lanu lau awa lo tātou wantunu uforinga wa ai ai o le lofa maleanga le lei o le tātou tapa au sili i le langi o le nei ua tāle fitu o si mai al whafonga le tātou atunuu ia tātou tala fou pe o na saunia mtapenina i le vaenga tala fou wala leo le siufofonga o Samoa le 2AP. Whaafafonga i tala fou le siufofonga o Samoa le 2AP i lunga o ana la leo 5 fase fulu amo fa mo tasi o fitu tesi ma le fa iva tasi tesi ma le tasi ma le fa mo iva lua tesi ma le tasi ma lunga o le Sino app ma i moa i ai i lunga o le 2AP Facebook page ma le ala ata le malo le TV iva le siufofonga o Samoa le 2AP. Talofa lava le whaafonga le tātou atunuu ai alo mai au se whaapoponga o talafou mai vai whanua. O le vai aso nei o le a whaamai aina i linga nuenga le officer komisino whinga pālota i le whaia resitala a ila tau lo o la lama pāpa a au i le motutele i sa la whai. O le tamile nei o le a whaio i la tau ua mai o na whaatireina la tau resitala pe a whaatusa i le tūlanga wa tutele e tusa ma le reporti na tuina mai e le officer whinga pālota na mawai leo leo whai ono se furu no afe tolu se lau tolu se furu ma le tolu e tusa leo ma le 5% ho ila tau ua ngava ai pālota e whaase furu ma le tolu pasene ila tau e le iwhaia la tau resitala e tusa leo ma le 5 afe valu se lau iwa se furu ma le lua ua tolu nei vai aso o whaatumulia pea le officer komisino whainga pālota i le mamalu o Samoa e amata mai lava i le tai au se ia ulia le itula e valu le pou ua whautua malosi le komisino whainga pālota le fionga ia tole a fuatu ia filolo Alexander John Stanley
I le atunu uina ia whiwhiwa atu e whaatino ala tau resitala manu o mawale avanoa. Ile na ole se fulma le iwa tau sanga o lona soifua na whaai e ai lona a inga le suafa mutai. O ina na amata mai ai le soifua tau tua o le awhionga ia whamuina le tupufia o papo soana i o eti. O lana saunoanga le polo kalame le soifua tau tua le TV iwa mana lua api e le ose tūlanga whaingo fie le tau ave ino soafa tā ua o ainga ai na fisosoa ni le atua ila na fōlaunga. O te alu I mālua o lau te umia soafa matai tō o le leilua o sātau o le tupai o sāfua ma le lotu māli o lau māla. Ia o matai ala nā sā o tau aveina. Ia sea walu ni me in tupulanga o no pe fōlinga mai I tala o mātua ma mātua o mātua I nātai. Ele o ni matai me ia ni tau le aman tupula. Ia no pe o sai tia o langa I nātai. O te matai o te leilo ma se mea. Saro pe o ma se lima tau sanga a le fale a onga o tangata. O le fale o matai. Te whaalongo iai ma e vaai iai ma iloa le mea taunu whai. Masa maa o inai le tautala. O le tū malangunu o Samoa. O le vaa whealoroa. Vaa whealoroa I ma iloa I al tūlanga le nofo ai. Awa e te matai lo. E te iloa fo le mea te nofo ai. E moni la I matai anu o tau aveina. Ai o mai le matai le o mantua oe o matai sa o tau aveina. E tele matai o le ainga mai ngatai tono si o mga whale ainga maru si anga matai. E I fo matai o I sinu. Ai o mai le aine. E le se mea whaingo fie. Le anga o le whamuina tupu fie ine. E le ngata o ia o le sao. O le ainga. O le sao fo le lu. E ta o le tamā o le ainga mai lu. Ia o le tamā fo e le tu malo. E le tausanga ia whaiva sa lau fitu se fulu ma le fituanga ia tu le tausanga ia whaiva sa lau iwa se fulu. Na o fwoi nailo na soifua e tautua ai le malo e ala I whaiva ese wha le malo. Na fusisina I lana au nanga I le matanga ruenga o le soifua malo loina. Na suina fo I le ipuvai mo le matanga ruenga o ngā ruenga le malo. Ai e le whaangaloina, le ave ai o ia mapule o le whale o loa o whaatoanga I le nā waitaimi, a toa ai malona soifua ngalue. I le whale tupe o ati na e. Na sau noa whau muina o le tausanga ia whaiva sa lau iwa se furu malitasi. Na ulu whale atu ai lea o ngā whaife au I malua, lea na manui ai ana tau mo whainga ma whaau uinai I le tausanga ia whaiva sa lau iwa se furu male wha. O le tausanga ia whaiva sa lau iwa se furu male lima, na fili ai o ia e a vea ma whaife au tau sino u I le e ka le sia wha potapatunga ke Visiano Samoa si ufanga whale la tai, sa ia o le tausanga lua whesa furu male fitu. O se tasi fo I o tōla ngā ruenga la vea ia le whaala potapatunga o le tō manga mo e pōpua ngā tia. I le tausanga e lua whesa furu male iwa, na ia tusi tarasanga I le avanoa wha masino le wha masinonga o whanua masua wha, ma lea na manuia. Le lava fo I ua o lava ina a vea ma peresitene langolango le wha masinonga o whanua masua wha, ma o whamuina ua no se furu male fitu tausanga o le soifua, e to a fitu na yonalo, ma o lana wha malusi au I tangata uma I le soifua tautua. O vai atu foi lele male manatu alofa I le tūlanga o I le tunu. O mele mo mia le tunu. Ana o mia sa mo file mu. O e le fa pe po se lilo o mai ngor tale le. Na o mai le va o le sa va ni o file mu. No inga. O le fe au na la mai le va ale na mai missionale. O le mea na la mana o tau na o lai tatu. Ia avea sa mo se tunu file mu. Pau ana me le tena una u te fia lu. Ia o nisi mea. Ia. O le ai fa pe o tatu la inga tasi ma la ia tele na fa lu pe. Al fati nonga la. Pau la na me le ele mo faina sa. Ai fa vita uli o lana fo longa na ia ta wai. A fua fo I le tūlanga ngā solonga ngā longa fa fea. Ola e la unga fai fe au I le upo le atua ina ia ola wha kerusiano tangata. Ai le ma fai e fai fe au na wha maalosi tangata a me a pie fai alo tu fai talira tangata. Ai la uwa ai fo ile ngā lupa fai fe au. E ngā lulu e wha tasi fai fe au. Ma le pule ma malu ali im fai pule. O te iloa o na o te mi na o fai fe au ai. Ai ein wha fitau. O
o te mai e sa fai mata ita e lua e mese o tua e falla tai a vele fengu tutas o te mala o tangata la ile pule o tangata la fengu fio na o mai o te no e o mele o te mana o fai Tala mai le Pasifika ua mau le soifua o se tasi o alo tala voulava i le atunu o Vanuatu ina ua sa tia e se malie a o iai ta ilinga sami manisi o na tau ainga. Ele o se wharawalawe whengua fio na tari elo na ainga talu o le le ai o ni upu tau mawai ai ua whafosei o na whano lona soifua. I la lapata inga leo le atunu ua tapu ai le vahenga o Vanuatu o na toe tawhawhau ai ni tūlisi pe wa ai ai fo isi o se tangata e au maui le vahenga o le atunu u. O lapata ia tangata umaina ia nofo tama ia mātala e leilua lava whaalawe tutupu mai ma mawai i le mata malingi. Talafona mo le nei vahenga o le aso manu e tele lava singa mafuafuanga o whianga iai maisi o tatu o tunu u. Whaafafonga i Talofa o le siufafonga Samoa le 2AP i lunga o anala leo 5 amo wha tasi o fitu tesi ma le wha iwa tasi tesi ma le tasi ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi ma lunga o le Sino app ma i moa iai i lunga o le 2AP Facebook page ma le ala ata le malo o le TV iwa le siufafonga o Samoa le 2AP.
leo numero tasi Samoa. 2AP le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamani loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalangi atoa. Ia nā la leo a mo 5 whao, wha mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, le tasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa. 2AP le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Me le wati ale tautua ma le unanga la wala leo le siu fongo Samoa le 2AP le neiua se fulu ma le 2 minuti le awa te ele itu lai fitu ia i le nei fui vaenga o le taiao i lunga o le tato polkalame o le Talofa Samoa ia me se fui o le tautua ma le unanga masani ala wala leo le siu fongo Samoa ia le 2AP pe o na masani ia i le nei fui vaenga o le taiao ia le nape ana whaafonga le tātou atunuu ia tātou talafou le ana saunia matapeneina ia ele sunga ia matau aina i sa ako le vaenga o talafou ia me se ai le whaafonga mau mai ai le tātou atunuu ia tātou talafou a mata o le nei vaenga o le taiao me se ai o le amatanga o tiu te mga luenga o whaiva foi me se o le whanau ia onga i le nei asunga fua le aso iwa le nei o le nei masina luafe lua se fun malima le masina o yuni e ala i le folaunga ma le savalinga si o tātou tunu e le talitonunga o tele na usu le toa tele e me se fo i mafuta mai le malo le avale e me se nei matua le momoli ina o le whanau ia onga fautuanga masani lava whai malie e le anga ia tulunga le awala e moli mawina fo le na le apoloka matulanga whapena fautuanga masani lava pe o na masani ia i o na tuinatu pa talofa i le kampani ma le supermarketi a mawina i sa le ufi ia i le pulenga ma le whainga luenga pa pe naona te itolua ina pe ma le tātou wala leo ia ma le langulango ina ia o nisi o tātou whaasa le launga e mese o tātou polkalame ia i le tātou wala leo i le nevaenga o le tai au whatalo whatu ia Mandela mata vai ia whape mai soi fo manuia ia manuia whi au mga luenga i lausunga Mandela ia i le nevaenga o le tai au whatalo fo i le malu mai mo mai o le tātou wantunu i lunga o le tātou Facebook page ia mese ai o le tātou YouTube channel o whabena ona mai mo mai e nisi o le mamalu o le atunu ia i le nei fo i vaenga o le tai au la tawia o le nei o asfuma 5 minute o te eile tu lai fitu ia o mawhatasi atu foi ma le huso whasana lau ia wa aimo na fulsa ia i le nei vaenga o le tai au manuia ia i lau sunga wa ai ia i le nei vaenga o le tai au ia tau manuia lau sunga tuin nei tai fo ma lo la vale se fo ma ma le rangi ma lo fo i lau supo i lau sunga ia nei tai au ia o va i fo i lo sang fi mai fo i pe se me mana i nei aso ma na matanga nei va iaso ia hatala fo i le fa fonga mai me se mai mo ta po e ta tu tino lo ma futa fa fonga mai lo ta tu penga fa talanga le Facebook ma le YouTube ia mai lo sa ma le fa i ungo le nai lo tu na fi io ia ol tu langa na pe le na eta wala vanga foi le tai au fi ma eva ai mai ai o lo moli mawina tu ia le tu langa o le ese ma lo fi le ni tai au le vai aso pe ia le vai aso e nei vai aso le tupu le amatanga sao tupu sa le sa per me na lo fi ai ia sa o tala foi anga le ia le sa falo ma ia lava ia so ia le o me nei vai aso ia ma walunga per vi inga le tu langa foi le aso nafi moni fa maoni ia le sa luk malo luk mana ia fa longo foi le upu fola le tua ia launga ina la na ona ma wai se fa silingo le langa fa tua ia ile ni foi vai ngol tai au tal tonu ia le malo le tunu le tom fai mai lungo le tanto por grame ala le tanto fa talofa ia talofa le tanto vala au sa o el pese al pupuranga ni kai au o abuelo tu fa mo e po manguia i rua fionga va ai makupa ia dai manuia
ia vi ia le longa lopa malonga ngale waka ko feroa I lungo pe au ngalungalu le ia le maka ngo fie o le file mu male maka ngo panga au la vea yo le ri io fa calo fa masangi lava o fa calo fa masangi lava ngai o ka ko paanga ya ya inga sangu ya ai me se lua o ngai ko inga ma ku o le moku kele isala fai ya ai me se ngai ku mua ki ngam ka ma ku ya me se paanga lava si o ka ko ala leo pakalo fa ku fo ka ko office mat ya ko se kai mi o le apa penga onga ma fu kam fa ka si ele office ya ile file mu ya ile anga le yo le ali lo pangia ko ele ali lo afionga ma fonga mo ko ngia ya fanga inga o lua ya wale upu kaulongolong dai o me fo yo le kupu o ka kupu me o manga kupu o me o fo mai nga kupu a le moko ka ave lava ia mal fa mama fa o le la fonga fie lava mal maka ka ma ani makianga mangi kele mai o fala velave yo langa mal soi fuanga ya ole fakalo fakunga mo malo mi va ngol kayao malo vaftai la ufio mo malo e telefo ia nasa mo se weekend fia ia ma se fo na mtango le va so ke longa wa ma fo nga por menga we fo ia ne maile ia inga ruenga ma sanu le taiao mo malo ya pero si lo uso ia e ala il kayao usua e faife au mangu ole malu mapau no mane vela e lole la ia ngo fongo la ia mai ngingu le lauki le fasusua wa ia ole lauki ele ave ese suasus no mane ole ala va enga na inga ile ti le fasusua ia o ngai ko enga ole asusanga ia ole nga fa vela mangai o fa vela wa kamanga e paonga ya mea lo fale ri ngo po I mai ko shele so ifua ila likingo yo ia o mea nga o lewa po ile kai au ia ma fa solo i hoi fu fuanga ma fe au ngi yaso ia lo ke mai kawa yo me siria lo ke kilo ku ngai rungo ngai e kele mai ale lau ki mar kofi ana mai lu yo no Pafkai foi le anga leo va ai ya male alofa mai foi ya kai kanga ko usu mai le fal va veao karo fa ya le ki kilo ku le va ka mai har kam kikinge o mai so ya ale ngaka foi le ko o le ala ko kikinge foi bala au mai lu la ko busa un ya lu ka o ko kwa ma o ye le ko ka o ko kai ole e ko mo nga fa me ka o ko kwa mo la lo la au pa o lo le fa ke ya kurava mo o lu la uso stai ya wa foi fuanga por nias ya fa stai vala mai mo malo tanto felon ngai pea ya manguia ya soi fo io ni sino tanto pa anga masani ilunga le tanto ala leo me se foi o tanto por clame o le Talofa Samoa le sunga ia mau malo ma futa mai nai fale asi ma la tu wainga e pe foi ona ala fai mai ai fanunga le leo le nita ya o mataria foi fa masani ia me se foi ta penanga nai fana wia onga ia fa Talofa tu nai fana wa onga wa le foi ua usui le nei foi vanga le tai au ia o le taimi le wi tai au nei mai santa tu nei upolu i malanga me foi le la tu o le taulanga e te tuai lo nei ngala wala ia wa e tuai fo e tuai fo i la on ia man tuai fo le li fo lo sia ki ngal la on o le onga e sabania na sistema le tai au ia la tu la tai au wo ia le sign fo le fa i loi e la tala i le fala on ia ile wala le sevali o la fa pe mai school ahead go slow ia ruang tu lo le ia wo fotuai la pe wa afa i tu la le na tu ia lo kulo le o tengia fa ia mai sole siaki o le ele me le tupu ia te o la le me u fai so o ile wa mai tawina wo lua so e tu ai mai ai e me ma tala siaki le so fa ia onga se le ingo usaua o ki kilo mai lo ye fa ilo fo le lu ma tu ol na fa mai o le school ahead go slow
ia me lana na usau le le mu mai ai la ngala fe mai a o mai o la tala o ngai o usau le mu o fa ya o la mo fa ya le ai vai o le sign la mota vale ai le usau vale o ka la o me e a o ngai no wan le mu ko ia te lona fo ia hotel ton vai nga foi na foi na pa na ila foi nga bueno ila foi nga bueno el vai nga foi le ai vai lo workplace slow já rena eu o vere ofisa kusa nga esa u ile valus fulu se lau ai nga o la kama ya pa ulo ila lo fulu lima pa malole tu no leus pa manuia foi nei fana wa onga le nau ta pena suenga ta really wa te tal tonu o le vai sumul muli ale nei o le fa nga solongo suenga le university ele ngate le fana o lo auto wina tanto university o Samoa me se foi nisio le malole tu no le nau anga e tu foi moli sai linga o nisio fa ilonga ma tu spasi maulunga ya mole tu langa foi le potu sala lau vai nga fa pena ya me se foi fa malo atu ile tatum tanga wenga wa onga ya wa foi le tapena ina ya ole nei kwata lona lua wa kwata nei suenga le ta wo le media term ya le foi la fatino foi suenga le fana ya fa malo atu foi ya il pito la au fa ya onga me se tatum tanga wenga ma le fana wa wa lumana yo tato wa tunu moni lava ana nei ta le na uso mai pe o tale ono mo ya ile imala mala mala le ile twin e me te pasi mai marsunga yo ane nei ta wa tumu ho ile tato fal palo le official palo tu son le ono ho fa pe son le ia mani tuala o pe o le valu na tala il tato official ia a tu langa le o makua tu mo ta o ne ia le fonga ko mai ka fa ingol vai aso ia mana va foi la stona sole ile kai ia wala tana le tu la i va la fia fa la stona ia on le wa tili la vai le ngaluenga wana o le fa ilo o le aso fa o le masino you lai tapuni ai ia tato le stala o le tapuni na le stala ele to yesia va no em faio ne to e faisa o le stala ia fa to to stala ia tato lo la palo ta ile mai ai fanga palo te la solo iva ai o le si va nga e fa mana to fo tato tu o le sole fa nga tai le fa lui no va nga fa fai le sole fa nga tai a faila o ena ia isa va nga fa fai o le skala ka va fa fai o le po manga o le au ka kala ngo ngei ma ka fa so ngei ka ya a le pe mo ko le fi nga ku le ya ki o le ku langa le ma la ki ke ma la ka fa yo ile ke a fel ka va nga fa fai e te ya vale te le te mi pe o mo ta show la to le va tu ia ya ma le si me fa talofa to malo le tu no le talofa tu le malo le tu no ya o le fionga le komisina ya tu ya filolo to le for Alexander John Stanley e male la to pulenga foi male la to finga wenga le fingo fie le wa mata ona vevela mai tu langa fa peni ya mesi ai ya o ta penanga ile wa ata o vanga yo le snap election pe yo se vanga foi le finga filfilinga fa to pe ia mai ai ia le lima tau sanga pa inga le wo ye ne tau sanga ia o tu langa lava wo ia ia ta to watunu ele to tau fa lo le vainga ia awa e pau foi ia vainga wo ia ia au le talo lava ia mo le ta to file moni lava o tonga wa o le mali vo ia o le ta to polgala me mal o e mal tu la fo mai aso tona yatu mai su yo le mtanga le wenga o leo a mai ele fo tuanga ia me se lavo famtalanga se matulanga ia wanginga i lunga ea ia ele alo fo ia tu la fo no male matafa yo i mal pitola au ia le mtanga le wenga o leo pe afa pe te fo ni famtalanga se ma vang fo pena ia me se ai leo o i tulanga o nga foi ia pe o tato mo le mauina ia o le fo tuanga la ia ele o ia le matapi le mana ia fa fonga mai le tunu pa ula vole tulanga tu wala lo atu
ia o lai pito tu mal tu la fono mal tanga luenga leo nei me ane wa tele sa fo mtalanga pu se ia me ane wa fale tonu ai ia ile fo longa foi mal sa le wono fu tolu tau sanga talu na tatu tu to tas alu ese mai vaenga foi pulenga fa kolonia nisio atuno ia tulanga na fa malo atu ile le tatou ofisa ia e paise foi le tatou komisio foi nga palota ia male la tu foi le fa longo tinga ile tulanga wo ia foi le tatou atunu o pe tal tonu le wa pe al vai e foi le nei le tawalunga ile moteli sala foi le na tu tamsanga foi le ia me se le o ta pena ia nisio no fonga e anga ia le atunu na pe ia na ile plaza e le sile la ile sila tu booth ia manisio vaenga ia fa malo tu a fai te le I recitala matulang fa pena sia ia fa tino lo recitala ia wa lua fetala le sala ma na ia fu tu ia le lua fetala pe a fa pe te u fai la ka paketi foi le e tolu ile fa ma sina e fa ngai le na lua fetala Moni la. Sa o ita ita. Kana se pena kana more. Ri ne ka mo ver mo fai la ko fai sang ai ka. Ya, ai fa Talofa tu le fionga ya misa Victoria le pou. Ya ile ne foi vai ngole taiao. Ba mai morning chant malo le usu malo si le nei taiao au le mai o lua. Sa o le vai ngale. Se el tau le ai me se foi o lo le ya I lo fa solo ma tu langa o lo sang vivia mai ta por kala mel nei taiao le se me o fa foto ulu lo mafu fa. Fa tai le ona le fa tai le tua le o le nei taiao ya le wa. Ai ma nei vai ngale o ta tili se atu ta por kala mel. Ia o le tātou e terina, sia whamana, tu sa o le ue a whelwaanga lea, o le sole a matai o na whanga whaatino ia tātou le stala le mo le whainga palo taina al whale ta alu tona I mato le Jim 1. Ia, o le isi vaenga o le portofono pito I lalo I le mauta o le tate, po le tate building conference room. Ia a o le aso o ma le taimi mo le whawhonga mele atunu, a matala nei le iwa I le itu lai valu I le poa na nei. A la stonai o le iwa I le wha I le afiafi. Ia vaenga I o le ua tala tuitua, ona o mafuanga. O le e tele nisio ngā luenga le komis. Ia fi whaatino, mai se o le tāpenanga o le tātou whainga pālota I lato ofisa utu. Ia ape o le a tāo fiofia I le ngā luenga masani al komis. Ia ona o le whaatino ngala o le stala. O le atu tuitua. Ia o le a whapena fuonanga e toi nisio lau whainga luenga. Whaatino ai ia le vaenga. Ia whaila o lo e whafong mai la tāne na I whaleata mai la tuanga I malitu sifu. Ia o tuana I matola le Jim 1. Amo matou ia nei taulanga mai se lava lau whainga luenga. Ia o le ua whatau ina I le portofono por conference room ale tate building. Mana tua ia vaenga mana o mia, vaenga masani o IT, whai e leiso pep whanau, IT nupi wha, passport, laisene av tavale, vaenga whapena e tauna e sau mai. Iyo, ai whamole awane I e sau mase me e tipa I leo whainga ruenga ke o koe mōni asu koe se sit kula fongo. E malesi foi vaenga. Fautuanga foi ia, ke me kerwo koe, abakurka le skala wo, le whangaka. Ia, le whangata nei. Paual kua lalo whainga ko lua ka. Ngal ko lua ka wana. O le ngoa I o ka vaeng whaupai. O le vatete. O le vatete, amale samu. Ia. Awale tele vaeng whaupai le ile ngata I le afo, ile lau ele. Aka uala, e o ai vale le whiwai. E o ele pula le vaeng whaupai. Ia, alo wa patonu le tu lai fitu. Tātou por kalame masani o le Eterina Stop 10. To mua le Eterina, whawhiwhianga mai a laine tia walua male PCP a esiva. Esiva mai wha Samoa o oe lava o le tausala se mai ala ia maata pungai wala si au tanga tinga le tere o siva mai whafo se nga o whainga I winga peitai se lalo mai a te ine Samoa ko kawa oa Siva awale fa vaina ya no mena yo lima
mai fafo e se senga o faina I winga peitai se lalo lalo mai a te ine Samoa ko kawa o e pele oi lo loto Samoa I lauanga numa lola lele e tu mawea oi uale olele singa la tele o siga mai fafo e se senga o faina I winga peitai se lalo lalo mai a te ine Samoa Makakawa o Ambu ia le po, ambu ia manu
Sina tele na mai Loti na loanga na malo O fatua vai vai ta fia palomo So meo Meo le sawi le mabea Wa malo si ai lo o tino Whawhiwhianga nā mai le poasa e a masina para i le lanta weti i le pese wa ta awa mānawa i le o kisene se elisi whawhiwhianga mai le whetūlima ma le tauwhi ai le atu o loa e a i le tanto polkalame o le Eterina's Top 10. Whawhiwhianga me lewa besa le whetūlima ma le tauwhi ai le atua loa. Se le si whawhiwhianga le Eterina au whai pese a le Leone High School Choir ma le pese a e ata mai. Whaali le fia le ata. Bye.
Au vai pese a Leone High School Choir ma le pese le na ata mai se lisi whawiwianga e te rina stop 10 lau vai pese le ava ma le pese e Leni. Ina ua toe se 45 minuti o na tale o le tu la e valo. Ile nefo i vaenga o le tae au tanto programe masani e te rina stop 10. Senga te telefo si paka o umata wa umalo upoto I tau mawhai nei on a po Tata nei a whea tawai I tau popo Eleni, Eleni A whai whalei sili manongi Eleni, Eleni Whakale sili manongi Vai tali oe is whaingai vai ai Whawhai ai ai Whaatau alo si whai malofa O le manatu e o matou polonga Atasi I matasi tai tau I le langi Wa le iloa e le au angelua o I ai Eleni, Eleni A whalai whalei sili manongi Eleni, Eleni Whakale sili manongi Vai tali oe is whaingai vai ai Whawhai ai ai Hori masima whawhea mapua Ele ngatai le tau ngatai Ti wasaka Tau mawhai nao leo mamafa Ui a tata whea tato Isi a tingi apa Eleni, Eleni A whalai whalei sili manongi Eleni, Eleni Whakale sili manongi Vai tali oe is whaingai vai ai Whawhai ai ai Whawhiwhianga nā mai le au whai pese a le ava ma le pese o le Eleni. Se alisi whawhiwhianga o le Terina mai diukunga le ai ma le Talofa teine ia I le nei vaenga o le tae ao. Talofa Samoa, how are you today? Do you remember me, baby? Can you come and play? Leva leva alongo, show leo manaya, kini ea sawia, sa I ea lofa maya, sao se ita, ti e la kutavale, mafa alongo longo, bese ole radio, sao se ita. Ti e la otavale Pasao se ita Eva ane o Mana ya ole aso Wa ila ole sami Teni e sawia You're my only honey Sao se ita Eva tu Ifanga tongo Tamai se fa'aili Ta fia fa'alongolongo Sao se ita Ti e lau tavale Ma fa'alongolongo Pese ole radio Sao se ita Ti e lau tavale Ma sao se ita Eva ane o
sekita eti lau tavale Mafa'alomo ese ole radio South sekita eti lau tavale South sekita eva ane o Talofa How are you today? Do you remember me, baby? Can you come and play? Leva along. Show leo manaya. Chini ea sawia. Say ea lofa maya. Sauce ita. Eti ela tavale. So weird, don't be a feeling that me my life. Follow me, this is my
Whawhiwhianga nā mai le au whai pese o tamam tēne tuai o le kolisio a vele po le pō tau nofo. Ia ile nei fo i vaenga o le tai au I lunga le tātou porkalame o le Interina Stop 10. Tawa lunga le tātou Interina Stop 10 ile nei vaenga o le tai au whawhiwhianga nei mai le kolisio le fifi ma le maunga loa. Whamanui atuai le tua ia ile anga e fo I o le tamaitai o Interina. Ia ile a onga ile nei fo I aso. Ia me se foi ia o tūlanga uma o le awhianga I ma le tamaitai o e te wina. Tawa lunga le te wina, whawhiwhianga ni ma le kolisi o le fifi. Mai al whawhiwhianga nei, whawhonga le tātou antunu o ia tātou talafou I lona toi whasan lawina.
ufafonga italafou le si ufafonga o Samoa le 2AP I lunga o ana la leo 5 fase fulu amo fa mo tasi o fitu tesi malefa iva tasi tesi maletasi malefa mo iva lua tesi maletasi malunga o le sino app mai moa iai I lunga o le 2AP Facebook page male ala ata le malo le TV iva le si ufafonga o Samoa le 2AP. Talofa lapa le whaafonga le tātou atunuu ai alo mai au se whaapoponga o talafou mai vai whanua. O le vai aso dei o le a whaamai aina I ngā ruenga le officer komisino whinga pālota I le whaia resitala a ila tau o lo o ala lama pāpa a au I le potutele I sa la whai. O le tamile nei o le a whai o ila tau ua mai o na whaatireina la tau resitala pe a whaatusa I le tūlanga o tutele e tusa ma le reporti na tuina mai e le officer whinga pālota na mawai leo leo whai ono se furu no afe tolu se lau tolu se furu ma le tolu e tusa le ma le 5% ho ila tau ua ngava ai pālota e wha se furu ma le 3% ila tau e le iwhaia la tau resitala e tusa le ma le 5% afe valu se lau iwa se furu ma le lua ua tolu nei vai asa o whaatumulia pea le officer komisino whainga pālota I le mamalu o Samoa e amata mai lava I le tai au se ia o lia le itula e valu le pō ua fautua malosi le komisino whainga pālota le fionga ia tole a fuatu ia filolo Alexander John Stanley I le atunu uina ia fio atu e whaatino la tau resitala manu o mawale avanoa. I le na ole se fulma le iwa tausanga o lona soifua na whaai e ai lona a inga le soafa matai o ina na amata mai ai le soifua tautua o le afionga ia whamuina le tupufia o papo soana I o eti. O lana saunoanga le polo kalame le soifua tautua le TV iwa mana lua api e le ose tūlanga whaingo fie le tau ave ino soafa tā ua o ainga ai na fisosoa ni le atua ila na fōlaunga. Te alu I mālua o lau te umia soafa matai tō o le lei lua o sātau o le tupai o sāfua ma le lotu māli o lau māla ia o matai ala na sā o tau aveina ia sea walu ni me in tupulanga o no pe falling mai I tala o matua o matua ina te ele o ni matai me ni tau le aman tupula ia no pe o sai tia o la ngai na te o te matai o te le lo ma se me sa ro pe o ma se lima tau sanga al fale a ongo tangata o le fale o matai te fa longo iai ma e vai iai ma mai loa me tau fai masa ma o inai le tautala o le tu malangunu o Samoa o le va fa lo va fa lo ai ma mai loa I tu langa no foi wa te matai lo te lo fo le mete no foi e moni lai matai no tau vein ai o mai le matai lo o mantua o matai so to vein e tele matai le ai nga mai ngatai to no si so ma fa le ai nga ma si anga matai e fo matai o si lu ai o mai lai ne ele se me fa ngofi le anga o le fo mo ina tu fie ne ele ngato o ye o le sao o le ai al sao fo lu e ta o le tama o le ai nga mai lu ia al tama fo ele tu malo E le tausanga ia whai wasa lau fitu se fulu ma le fituanga ia tu le tausanga ia whai wasa lau iwa se fulu na o fwoi nailo na soifua e tautua ai le malo e ala I whaiva ese wha le malo. Na fusisina ila na au nanga I le matanga ruenga o le soifua malo loina. Na suina fo I le ipuvai mo le matanga ruenga o ngā ruenga le malo. Ai e le whaangaloina, le ave ai o ia mapule o le whale o loa o whaatoanga I le nā waitaimi, a toa ai malona soifua ngalue. I le whale tupe o ati na e. Na sau noa whau muina o le tausanga ia whi wasa lau iwa se furu malitasi. Na ulu whale atu ai lea o ngā whai whi au I malua, lea na manui ai ana tau mawhainga ma wha au uinai I le tausanga ia whi wasa lau iwa se furu male wha. O le tausanga ia whi wasa lau iwa se furu male lima, na fili ai o ia e a vea ma whai whi au tau sino u I le e ka le sia wha potopotonga ke visiano Samoa si ufanga whale la tai, sa ia o le tausanga lua whesa furu male fitu. O se tasi fo I o tōla ngā ruenga la vea ia le whaala potopotonga o le tō manga mo e pōpua ngā tia. I le tausanga e lua whese furu ma le iwa, na ia tusi tarasanga I le avanua wha masino le wha masinonga o whanua masua wha, ma lea na manuia. Le lava fo I ua o lava ina a vea ma peresidene langolango le wha masinonga o whanua masua wha,
Ma o whamuina ua no se furu ma le fitu tausanga o le soifua. E toa fitu na ionalo, ma o lana whaamalusi au i tangata uma i le soifua tautua. Wa o vavai atu fo ilele ma le manatu alofa i le tūlanga o i le tunu. Wa o le mele mo mia i le tunu. Ana o mia se sa mo fi le mu. Wa e le whape po se lilo o le au mainga o le tala le. Na au mai le va o le sa vani o le fi le mu. No inga o le wheau nā la e mai le va ale na mai misiona le. O le mea nā la mana o e tau na o lai tātou. Ia avea sa mo o se tunu ufi le mu. Pau ana o le mea le tena unau te fia alua. Ia o nisi mea. Ia o le ai whape o tātou la inga tasi mana ia tele na whalupenga. Al whatinonga la. Pau la na le mea leo e leo mawhaina sa. Ai whawhita uli o lana wholaunga na ia tā wai? Fua fo i le tūlanga o ngā solonga ngā longa whawhaiwheau. O la e la unga whaiwheau i le upo le atua ina ia o la whakerisiano tangata. Ai le mawhai e whaiwheau na whamalosi tangata a mea pie whai alo tu whaitali le tangata. Ai la uwa ai fo i le ngā longa whaiwheau. E ngā lulu e whaatasi whaiwheau. Ma le pule mamalu ali mwhai pule. O te iloa o na o te mi na o whaiwheau ai. Ai ein whawhitau. O te o mai e sa whaimatai tai o lua. E mese o tua e whalatai. A vele whengu tutas. O te malama la. O tangata la i le pule. O tangata la e whaingo fia na o mai. O tala no e o le mele o te mana o e whai. Tala mai le Pasifika ua mau le soifua o se tasi o alo tala vaulava i le atunu o Vanuatu. Ina ua sa tia e se malie. A o iai ta ili ngā sami ma nisi o na tau ainga. E le o se wharawelawe whaingoa fio na tali alo na ainga talu o le le ai o ni upu tau mawai. Ai ua whafosei o na whano lona soifua. I la lapata inga leo lewa le atunu ua tapu ai le vaenga o Vanuatu. O na toe tawhawhau ni tūlisi. Pe wa ai ai fo isi o se tangata. E au maui le vaenga o le atunu u. O lapata ia tangata umaina ia nofauta ma ia mātala. E leilua lava whaalawe tutupu mai. Ma mawai i lalai mata malingi. Talafona mo le nei vaenga o le aso manu e tele lava singa ma fuafuanga o whianga iai ma si o tatu o tunu u. Whaafafonga i Talofa le siufafonga Samoa le 2AP i lunga o ana la leo 5 fase fulu amo whaamo tasi o fitu tesi ma le wha iwa tasi tesi ma le tasi ma le whaamo iwa lua tesi ma le tasi ma lunga o le Sino app ma i moa iai i lunga o le 2AP Facebook page ma le ala ate le malo o le TV iwa le siufafonga o Samoa le 2AP. Tuala Varanea le si fongo Samoa le 2AP mai le Peninsula i Morino. I love it. Thank you so much. That's right. Temele wati ale tautomale unanga lau ala leo le siufonga Samoa le nei ua iwa minute ua te ele tu le valu tautofo i male unanga lau ala leo le siufonga Samoa le 2AP wa penao na teitolohina male malu siu tātou antunu e meise ai o le tātou porkalame o le Talofa Samoa i le nei vahenga o le tai au i le whafonga mai male mai mo mai a le tātou antunu Ea e whaatalo whaatua i le mai mo whafonga mai e le tātou atunu i le nei vaenga o le tai au pia whae le nafa to a maua mai a tātou whaasana launga hea me se fo i o le tātou porkalame i le nei vaenga o le tai au Ea fie whaatalo whaatua i le tinama tua i a ana wa fido ma le lātou wa ingai nei tau fusi ma le tātou fido family
e me se foi na yo so ya line of richi le na wata pena foi e tiu te manga luenga fe au foi ma sani o le nei aso fua me se le nei vai aso tai au manuia ya ile fa fonga mai pa talofa tu foi kele ko lio fa savalu waine sa ma futa mai nai America Samoa good morning tai au manuia tali tonu o le na fonto ata pena le aso sa pa ia ile tato motu inai tuila ya o lewa amata matu ngā luenga matiu te masani o le nei vai aso ile nei fo iaso fua I Samoa nei lua fai le aso fa pe mai good morning tai manuia le tiute alofa atu lo mafuta mai fo ile nei vai ngole tai au me se ai ila to lo mafuta mai lunga o le tanto YouTube channel me se ai o le tanto Radio Zeno app male malo se tanto wa tunu tali e le avasa ilunga o le YouTube channel fa mole na tai au manuia I le lofa malanga le leo le tua me se foi o le mai mofa fong me le tunu ilunga o le tanto YouTube channel me se ai o le tanto Radio 2AB Zeno app mana ia tatou telefone le nei vaenga le tai au lau sunga vai I le tūlanga foi leo le soifua tautua a se tasi foi o tamali I le tatou atunu le afionga I le tūpufia be ona whaafonga mai ai lunga o tatou telefone me se tatou tala I le komisio whainga palota be ona tualalo mai ai le afionga I le komisina me se le tatou komisi I le toe resitala ina o le tatou atunu o wao le toe mamao o le masina fou masino yu lai le fa benone tapuni ai ya le to resitala ina o le tanto watunu ya fa malo le no sai vai ya fa malo fo ile nga lue ya me se fo io le so fo ya metawe ina sa ko me se fo la to fo I vai ngal pitala au le telefone vai fanua wa fo tu fatsi o tato telefone ya me se fo io le tamaita fo ya mafa ia masela to vai nga to ia o te lope ia nei le te fo I mai ele sunga ia ainga wa o lesa I o le fauna tuina se lau tau sanga ho ile ala tu kala wa te mai tai o ainga to filau na sa a pe ole stene tu ai le kana wa pe tu ta tono ole sunga ia ainga le sa ta alo mai foi au te mai tai a mo ta le foi a pe ole wingi wingi full lima ai ole wingi full ono ale wata to ia il tato por na masani fo mlianga wa soi fo mas fana talo tato laina il tato wa tino lo ta si falo o lo ta si falo lo numero fenval au mai ai mlianga wa soi fo mas fana il tato por kalame e o le Talofa Samoa ia ile nei vaenga o le tai au o le na u mata tu mo tau mata o o le na fa tau te ia le avole mo le sailinga o se tausala o America Samoa I le fai unga o le vai aso le ala te tau matau o tuai e pe se wha moe tele le na alo tuai le tato motu I se sai se sailinga o se la tausala ia wha malo tu foi le tausala le na mai atu nei ia pe foi o na iai ia lona ia foi to finga le foi no tau matau atu I lunga penga te whailangi o le sa awai e foi le tausala o Samoa ma le tausala o Pasifika le tamaitai o moe moana ia le savea foi ia matau aveina le pale na o Samoa ma le Pasifika le tausanga lua felua fa lua lima ya pe voi na wai tuai nai tu tuila ai le so ia ale tulanga foi le wa le o tapena wa le o tatu la tatu foi le tulanga o le te wila la tu ia wa te mina o le sailingo tau sala Samoa e fatal fa tu tatu to malo ri sei fu oi se talofa malo sei fu mo ia le ta fo o leva ke ri ko fa longo I lo le o mo si fonga au le me makango fi o amai ya ko ya ulo ma si di fa apa ma me kai foi le ko solo ko ma wa ko ngulu fa ka si ma e wa te la ka ni o ka fi pepe oi ya ka fi si de ko afa ya ba ai ma lo pai mai io la fu io vai kai ko lu o kalanga ka kana ko fi
Ia le sila nga uru mai whakasi winga uku mai whakasi oru ana mole se le fifa sao. Ka ika le fa se ainga mole. Ia sila nga wa sa ngo mai ngai kiro whakasi mai ka nga kupa. O yo o va ai. O ia nga fai mai o sol. Ia uma foi esse ngo meu ko Filipe Pepe foi meu vai. Ya, malo pakai mo mo ya soa. Ini kau dia mo singa akar kayau. Mama foi já olha soa. Ole te bala mai ole te ta oto itai po ole te ta oto yuta. Olo que fale. O yo ngai ko kere ya. La ta oto fale. Ele se me kau koi kai kau kau. Ya la ngau nga bili mai mo malo foi me ngai ke kau koi kua mau kama kua lawa. O sole, ia lau ngara sua sole me kua alo kua. Eu quero akari kongo kamanga mamalo sole ole makua fare kongo warka kanga. Sai le yarka kanga mamalo mare ngongo ole le sama ile paia. O kusa le pelo ko ruang. Pero ka ulalo pelo mai pelo le wingari. Oye pelo foi mai. Sole, ore si firanga. Ya, kalau mai banga oi. Fonga, ya me se foi lua sa se lua. Ai. Ka kourela solo ngoi va. Ko ngai va ya so umbalole, la uri skala la ko. Oi. Ole vesi marva ole ngi. Ko mau ar karita umol paroka. Moni lava. Umalol paloka wa ilava ya. Kapungilo mangame ol pisem mafala la mai pule ai mai o ai ma aku mai ai ma sole. Eu aquele foi nga kale foi chola ku ma meka. Ya. Kakalo fa ku foi au. Ya. Lo mo su foi foi au nga wa ngai fangau. Fangau lai ki fangau makua ka mai fangau hui le fa kwa. Ya. Kalau fakuyai, awal mel fai fier ngalwa. Awal menga ko polo wa apal la u fuer kama ki ai sem menga kera ko ngai kera fier. Ya misal me vole lo usuar ka o nga uir kama ki kira ku pesang ngai kera ko. Ai la ulan leo. Ya alo fa ku fa ya nga uma tama makenge. Wa ya nga ko inga. Ya nga lo makua. Kamang fai Maria ngarwan. Ya, kalva foi a oi. Me foi la uso so akau. Dai. Me foi le foi ngarwan ako. Dai. Alo ngako ya kalva ga fitet. Apa o ka kilo kule lai ko fitet nga ki ko merkaya. Ngala o. Ya, kai ko fa lu ngako ro si fo ngaso. Ya, kako karia la sambo kako Ina kamai. Lua. Sambo lua. Oi mama u ya nga ta ore le sa nganga. Pai, ya, sambo ma u mai. Ya ngala. Makafitesi. Lei wo uma. O me si vai na. Kama ele se kama. Kakele o mau ala vai na. Mawala nga fai fali lilo Ya lo ko ingo sa leura. Dai. Yo bala malangar kengo. O mau ya. Ya kan foi se chukala ke sa mo olua. Ya anga se hide ko ni ka mai panga. Dai lo foi mo olua ma lu kiu ke manguia kele lu kiu ke manguia le aso. Ya fa tai lo manguia foi ni aso. Ya te no. Sai foi. Ya ni so tanto pa anga masani. Ya mai le tanto pon kalame ya ile ni foi vainga ole taiao. Ya le sunga ya lolua mafuta mai na mo tele sala fai le na uta wa le te mata o le tunu ya le afulingo le miss American Samoa ya le la wa mo wa tu ya o le contestant number 4 por suite wa number 5
le wa pale mai le tofinga le nei ia o le tamaita ia tofo I pupu un to man ia o le afuilengo o le tausala le na tutuila ia po le tausala na America Samoa le ala au mai le tauvanga televoi le vai le tawila le afuilengo o le Miss Pacific ia ai talia el tatu tausala fo le afuilengo le te wila wa le tawa veina ne le tamaita ia li tara Jeremiah Allen pale ia lua o le tausana o Samoa ma le tausana o Pasifika ia wa le nau ta wo fa ku le na au ia mo moana ia il tawanga le se me mana ia ia na nginga I foi na sa foi ia wa fa ngata ia le fio anga wa sa wa na sa foi ia wa pe wa longo ale vi o sa ia ile ia la foi le tamaitai ia te ni ti o le ngata ula ka le ngi o le nu ua eu quero nga ka kusa uma ya male ko ingo fo ma soi puea ta sili ya ko le fo sa ka le toina la toina foi que vai foi toina ya ona talenina o le fa comanda le ingo le fa leo ma tulanga va benda o tonu pe le sunga ya masoi o le sa leo mo muy America wa pe au tal anga yo masoi ve me sai America le mo wai ana vai nga foi comanda le mai sa fit mai steris ya boleh ai attention madan ai pa malo tanto watuno ya lo suma lo minuto te le tu lai van tanto por clame familia nga so fo mas fanau mana ya olena vai atu mata watole sa vai atu le famo mo foi le strong man le sel fai ngol vai aso ya te lo stay mi on falotele le por clame foi le tu la talonga le na fama lo sunga pa ile po anane ai ole tu la foi le sa ile li foi le tasio li foi le sa tawai le tawanga le strong man di Australia le o Jaden Tyson lesa wai mai ia ma le livolo Eddie Williams ia o Jalen na o Jelo wa silo fia ko ke le yo tupulanga sa mo le mai mo matamatai ile le e fai ngoina o le social media influencer ia o lunga langa TikTok silia ma le iwa se lau afe ia na followers ia o lunga langa Instagram fast food lima tesi ma le fitu afe ia followers o tangatele wala no ua fea le sua fole lina ona na yaini tulanga matautia le na taunu mai le fai ngol vai aso ma contribute pe afa pena no foi na tu tatu tunu ia ilana vanga mo la valenga sa wa il va sonte nei asa tofi ia lo ku fa ka ia Big Mac esela ia matufa tu ia I la to sai na le afu il fatel pasili se valalo ia po McDonald's se lau McDonald's ia Big Macs ia ai ola sole ta longa mo ta lena fai o I le se lau tau sanga fai la bio park tufa ia pe se vai se lau duas frulima pe se vai ia mal company foi la event se vai foi ia talo kapi ia a ole fai unga la volvasos for really ia na ia fonga ia toa I le se leni po le sia ki tupe se fulu afe I le kolisio le fifi le alana le ua afe ai le foi tama ta alo le foi toa inga ta alonga I se fulu mtautia o le tulanga lona ia foi sao ia le foto o mai foi le inei Samoa tu sa o mo mai le foto a sa foi le ia IP folding mai o te lelo na sao I lo tatu tino ia ai mana ia le fa mo ngo vai atu ai o le sa e tito pia o le sa ko so mal pasilista mi ali join ia mana ia le tulanga le wa ta o le vai ngalia ia le fa mo na le tatu strong men Samoa ia o le talonga le nei foto ulu fale mai ia I le tausanga le na te tausanga lua felua fulfa le ala pe ona taltonu o tatu por kalame wa mai le sa ia sa fatalo no foi le sunga ia misa pira anai e wa pe ole prestene ia ole sunga fulfa ia fa pe mai
o le ulua I ta'alonga whaavau malo le te tonu al Pasifika. Ia e meise ai o Samoa foi. Le ulua I whaatino ina lea ta'alonga. Ma o se foi lengo. E se foi wingo I o ta'alonga pe au fua tu ai lea na u mori mau i le stona. I sori. Ia lea lana e ta'ua le sunga ia Jaden Lang. Ia e meise foi o Eddie Williams. Ia e meise ai. Ia o ta'alonga nei e sa I le tangata I longa o na malosi. Ai mai se la talonga le na fai le so to na I o le Pacific Strongest sa I le tanga te malosi to no Pacifica ia e ala I le Associate Strongmen Samoa pe vona eta o mana ia o le me alofa le na fai e le alo le o Samoa le sunga ia Jaden le na ia fo ina I se vai la kopina ai mai se ai o le au le sa fo ia Jaden ni se vai ni o ila tau e longo noa ia ma o le isi na historical event I le ta'alonga nei mo le whamanatu ina se lau tau sanga mo ta ia wa iai le au lea ila tau e iai a fianga tu mau o le soifua ia lea foi na fua ia le sunga ia e fua le iai tau se vaena se lau montu faite le sina tau ngata ia me se foi o le quality o le se vai o le Adidas ia e angana ta foi ia tūlanga I se vai le la na o moli mau I lo la I le ta'alonga lea I le astona e se fu ia le ko inga kalonga le ke mila le nga koso I le pasi o awe maufa o le tamaita I e fitu e lalo fitu sumaltasi kilo kalama sa tau vai ai mafai ona to sol pasi mo tangata to o lua se fulu la e sa fafai e tutono le pasi fai o le mamafa o le pasi au fai o ila to sa fai tono le pasi ale koso le fikusu malkasi kilo kalama tamaitai ia wa mantua e fai o le sailinga o le tamaitai malosi aia au ali I vo e tele nei te was se volta to no le strong man pa le se ta'alonga mo ali ai o la fu le sound ta o le tu tamaitai la to o vai a klesi awanga ma masoi o vai a klesi kai mo koso I fo masoi oi le la wo fia la fai sai no albas lua lima au fu la I amasoi mama fol pasi ma le fai ka wa malosia e se le ko inga malosia ka ko inga malosia to ina so ya waru lo fa ku mai ona me poet ya e koso ngel pasi ya wa ula sa ko pasi ki mo koso e masol pasi no so so nge ku le le pasi perché o ciclismo to ina ya ole me mana ya ole matango fio le moni mawina le tunu le sa fai tu mai o le Central Bank ia po le malai foi na le Friendship Park ia mana ia a umang kosor pasi saula ia si ile ma o le ka o le Atlas Rock ia le ngor ma ia fai sina ma fo ma ason ai le ka ke ma fa ka pe le la popo o ma amal ma fa a o kilo ka ngaka ia le si ia kwa le mfaiango ka fa tusa le maale le mamafa kusa e se la kusa mamafa ku le maale lo tangata le si ia ai o se tulanga na mana ia le tangata longa io longa la le pe o masinga fo ai mankalongo ka walu banga le au ke alu la si ima ko maale le fa kusa la kurola kusa sau e ke sau ma ko e malosia a ile si ingoma e la kulona fale ngo fungo le ma se a ke fa long kulona kala ko ba e pe kusa lo malo si singol ma ara yo mo malo si fengo ko fe ai mo wa kai ka ya ya ni sale mala tu ole ma futu mai lunga tanto Facebook page fa Talofa tu ia matulino tonga nga e matango fil por clamelenita yao malo lavole tau tu ile tunu ilo sunga fa tai matulino ya fa no manuia fo ile tua ia ile fianga ia fo ma onga ia e na fo ia tunu e mau o le sunga ia matulino tonga nga e mafuta mai nai le tunu o seina ia o le se tasi fo ia alo Samoa lo fo vena ona fa manuia ina ia i avano fa scholarship i le tunu o seina te leo mai lo po Beijing ia po o Hong Kong le ia le sunga matulino ia o
o nisi nei o le malo le atu nuu ia me se foi le whanau a onga manea o lo o whawhenau na sa ilia le potu salalau me se le whanau teleina o le atamai ia wa lava le tautua ina o le tantu matunu o telefoni se e whatana whatuai o na iara whanau le e ngā luilungo va ia i nisio antunu wa manu tua kamai e pe o lava vo ile sa ili se me e va vai mai ai o la e fai atu nei Samoa po se le tio po se la fa sala e pe vo le e la ngona ila tou le tulanga vo le i o la to vo i a to tenu ile ia pe vo la na ile sunga ia mutulino ia na mafuta mai nai saina ia o te lola fenga i ma onga wa to telo alam fa na wala tenu ia auto va ai saina ia pani i avano vo i fa skolsi per tato malo ia fa talo fatu ila tu malava fa penar fa fo mai nei va nga ole taia ia ai ua pisi la fo nei taia o te lole ua fa le valo ia ko kele la to la polo ka mai lunga la wala te me nei te ho la polo ka mai ma ma sunga ia te polo nei taia e fu polo ka sfal panke ke pe ua tele no fo ia te polo e fia ai o le mesa wa ia sa ko wanga sa fete bro sa uma mesi pankeke ai le fa be ya ta no fa ia te polo na wa fe ya me se malo le tato ofisa ya wa le tau no mai e sale aula ya ma tu foi antiu te masani ma nga wenga le yaso ya tato talia tato te ta o te lo ta fili la tu il fa le cale vo le pinati o e uso mai vai tele e ku ya pi a wala walu sa yo ya ai ani se o malo le tato ofisa ia o te loa ia le tamaita ia Patricia ia o te loa la ua i o ia amau o ia amau ia wa o me monia ia o le lei o fainga pa anga ale sunga ia Patricia ia ma le company amau il va nga voi le o tulanga o market e fa Talofa to le pulenga ma le fainga venga le tato supermarket ama tele male ano no ai o va nga ma o lo masani ai me se o la tu fa la wi loa ia inai tato company mal supermarket amau pa wan me tu fi amau tu lo fa fo me le tunu ma ngai e o lui asamani amau so e o le tele na italai ia ke le ngokala e wa tele ai o le fa fo me le tunu aka ai do lui tu lo fa fo mai nei tai e o ka ai do le samangi ako ma ngai ya so le fa Talofa to le company mal supermarket amau ia me sei foi ja, la sao la pe ya le wo vidi mai Patricia na fe me pe fieng sang wisi ke fia ai nga uma fu ko mai ngai a mau ngai fa ko wisi manaya Talofa fo ile ofengalwenga le agriculture ina vaitele le sunga ya kreke me sala to vaenga ia elinga taleo ni se tatu pa ngacha Talofa tu ile fiona komisino komisio fainga palonta ia to Talofa tu ai ona o ofenga ipe malatu ngalwen fatino ole update le nga vai ku le so astona yo mai le tau lima na via fi ule o atu le 5.5% mai ile fa ia to tanga te fo ia la nga va amo le fainga palonta au ki kilo foi la update le twin o lo fambo winai e lua fe fase la lua se fulu tangata na le sitala online e no foi sa mo nei o ka inga kusa o e foi le sitanga tale la vel mena le sa fai la vel online ya pa wale va ngalen er yo fai o la o le foi o udi matua mo tamata mai lima ya biometric ya ayo ila tola mai tunu i fa funa le sitala ili fa mo monga le e i vas fulu ono tu sala ila to ia vas fuluono ia o le umana le stala fa tu uma ia forms ma me lunga le e te tauna sa nei e fa tino ila na biometric tu sala le ngata ina sa fa tino na biometric ai ta foi na sa fa lang palo ka ngi wele fa mai fa fa palo ia awa e pe yo nisina vai nga sa fa benao na ia le to fala ingal tanto malo ia mo fai ona palo tamai la to lo la lampa pa tu no ma pe te ya ne lo mo silfia ia al vai ngala le ye ni ele mo fai on fato no ina lo palo te fafo e te fio mai tala mai au su mai samone ke fatino ai me se foi la le tulanga o le lo mina o tamata mai lima po biometric ia wa o le sina vaenga ma fai ngofie ia alu tu ala lo foi nai le au fai ngal wenga a fai vole ma fai ona sau fia mai ma mai tu lang fa pe
le ia le failunga le online ona e fio i fole ngalo sa wa felu ka mai lima sa wa stala ma pu elo wata pu elo wata io alo lo mio tamai di ma wa fai fo ona fa nga vai nga ia pe o pu si e wa e wa nga ia tuitua ba wa me failo ai o esa fai online ya fai ngo fia la ia wa le ke sa pe wa ko ke nga o ke la fai la le skala la kuala ia o ngai online ke ia live mi sole ola se kumule lenga so ai le longa ia online kusa e se pare officio kasu la sa la kale di ma lo bole nga kongu ia le tulanga na te famana tu o le team 1 to nei manto ma i le tanto conference room voi le tate le wa fa se ia tanto ala foi fanga solo tu mo tele sala fai mo ila to o le mo tele sala fai ia a fioane matalane au le ko mama o ia on e tawalunga fo ile o le tatou a le stala ia matapuni fo ia tatou lola pano tawa la sofa yu laile e fa pena on fa mo e fa muta ile tulanga o tatou le stala mo tatou lola pano ta ia e la sai foi o le tatou tanronga me se tatou proclama Talofa Samoa sine tatou musika ia o anga mali mai pe o le tatou tunu ia na fa mo tute ina ua toi lua sefulu ma le 5 minuti o toi ona talea o le itu la iwa i nei vaenga le tai au.
Talofa lava wa uvani toloa malo tu whaafonga mai nei i le siufonga Samoa le 2AP le 5 whao i nei mulinu. Te wakua whamuri more te maa uki. Brother, on sa ilo lo tumlo nganga ngila le 5 whao stilo ma fasmoli ai ngofo kwe whako ko akako ulo brother. Now tanto fa fianga musika sui fe filoio le nei foi vainga o le taiaula tohia pe foi ona fa fonga mai ai ya e lungo le tanto por Colombia o le Talofa Samoa ya ma le pese na ma le foi pese ale rosa a ma le ia lava fa Samoa i le nei vainga o le taiao le o to e se fulma le 3 minuti ona tale le tu la valu va ai ya i le tauto va le nanga ale tanto wana le o le si fonga Samoa le 2AP Waina fu vai ma futo mai lungo le tanto Facebook page whampe mai tai au manuia i le alofa maleanga le leo le tua mo i tanto o lana whanau o e whantua tua atu i ante ia manuia le tiute le nei tai au God bless Samoa ia whatalo whantu waine manuia foi fe au mga anuenga tiute foi masani o le nei foi tai au misi o le nei aso ya me se inicio le malo le antunu o ma futu mai lungo le tanto YouTube channel ya me se ai ya le malo le antunu ma futu mai lungo le Radio Zeno app to mo le nanga le tanto wala leo ya ile ni vai ngole taiao fa malo foi le malo le antunu o mo ma futu mai lungo le abola tele fa Talofa fa malo ile mtanga luengo leo ya male mtanga luengo leo fa pui malo le to fonte ina le la to fo inga luengo fita mo le la to pito la au o le whaasosoina ia o le mamanu fe malanga i le atunu mal tam fe tu ititi al tulanga o le poloko le wala mo le mawina tele manoa i ta vale nga ia ele to po mala le tulanga telefoni manoa i tulanga o fafita uli ma fana lave tau ta vale ia melna tele tu ina tu ai ia tanto fautuanga ia male tu alalo le tato atunu fai malie io ia ile ne vai ngole taia o la tu ia ja, laat me te sowieso jij. Ai ale o te no famu ma fo le wale na o le va no le tata no anti te pora no o wa fa ko ila o la taxi mana tu mai mana tu mai ale no fa no tu la pia la wa o tu ta vale al sunga ya te pora na o lo le ya o la wa ngai me te pora ma se a foi ma se panikeki io ku se weta no lo ya te pora ai faman via mai lom te pora lunga le tapo kalame ave mai te pora good morning la o viunga le nei taiao man via ngal wengo le nei aso ai o lo poloka i vai moso ale le tala le toi na voi le polo kaso ya fatalo fa masa na ye tato pa anga nei taiao fatalo fa tinam tu ya lita ma futa mai nai vai mea ia me se foi ia ole a inga sano nu ia ma ila to foi lo ma futa mai te mai ano lua ma ilolonga mau malo ia me se foi le sunga ia po le te mai ta il mota ia le ma futa mai nai fe foi fale ula fa vela so le ka ngalo kuli le ngo le tinai fa vela na vo matana na ngadwa masane mai se o le tautua ina le malo le tu e a fe alo na fale olo i nai fonga talo fa foi o le ngalo ta fatalo fasita u se tau so pelo le future oi ala go foi ya ko mo ko so pelo ali tu pa e paulo na tanga tali e pol vai ai ke fa ko fa bai o lo te tui moli hello moli le ku le linga moli pungsa fa ya ko iso le o fe moli fa mai o ke nei lo po filme re moli e ke ku tole ya fa talo fa tu lo sa mana aba ri ka ele misil fa ngolo mai ele misil ala nga le show tai mai lu mana pa fa o le si kes olha se queixa o telefone oye foi queixa o telefone até logo termina tendo a vida mais uma não coisa aqui nganga o office a família tu mori na fanga mai ele telefone o office
Ia o nisi o le malo le antunu. Whātano fo il tātou paanga masani ala ia tampuala e tele ana mafuta mai lunga le tātou Facebook page. Ia e me se foi ia o le sunga ia Mikaele le telefona wala au mai ia le mafuta mai nai au kilani. Ia whātano whantu foi ia i si a inga le ia vui matesa ia mafuta mai nai Hastings ia manuia foi fe au manga anuenga ia o le nei tai au. Ia me se o Alan Junior Tai whape mai manuia le lua so alofa atu. Manuia holo ne yaso. Manuia holo ne yaso. O le po le sa ile fsuanga foi le lio chai optai. Ia le sa ia le la fsuanga na le po na po. Ia ma le vole Italio Claudio Squio. Ia o le fsuanga le. Mana ia matai na fsuanga o le round 5 por tama sanga lona lima ia le na fa muta i sunga ya tai optai o le tawanga le por sunga le au panga foi le IPF cruiserweight ia o le sila na lu ia le mantua le umia na ia le sunga ya tai le fusi o le IPF i le au panga le cruiserweight ia o le ala ua nei ia tai optai i le tulanga foi le ua luas fulu valo ia manu malo ia lua se fulu lua ia na manumalo ile tu yoti longa winga o isi fusuanga o ngoye malo i wele misfai inga ia o manumalo na i meu ai le na malita mlisanga ai ile Italia le fulu fitu ia fusuanga iva fusuanga na manumalo ali tu yoti ai tasi fusuanga ia na malolo ai ia il malolo o taya fasinga la kiki Iva ole iva di martau sang fa nga o chai ptai no winga matupulang ia wa pau foi ele tá no vai ele tá no ia pau foi ole ia ele se fina ngalo le actual talent na pau foi al fata mal kalau mangkore kan ngore skai ni si mai le la kapi se fulu lima Nisi de la kapi kai kofiku awaia le tunu man Samoa ne fuka kal ngoi a chayo petaya ya wa mamau fo ya mase chayo petaya ya tulango fai perenga ya sa el tala vanga le ma ne fai na tunu ele silia le trai na no le kio foi paki ka okol ko ingo fe awa mana tua foi nga anga le ai le tapu inga fe po ele malo longo gari ia on me foi nga le fai ya beno ta wa ia le tātou paanga tele na mafuta mai lunga o le tātou Facebook page le sunga ia tapuala fo lima tautofi le ala wa Talofa mai ia tapuala va ai matupai se va ai po mo li o le paipa o ai ngai poloka ai Mr. Future ia tae o manuia tapuala ia ele nei vai ngole tae o tātou paanga masani lava le i lunga o le tātou Facebook page le wato 5 minute o na tale o le itulaiva tonu mo mai foi le si ui ma le tawalunga o le tātou polkalame mo le ni vai ngole tai au ele whaafonga mai a le tātou wantunu sau nonga mulmuli lau sunga wa ai ia a me se ai ia o le na whaafonga mai le tātou tunu o le la moli le tā vahenga whaupufai o le vate tia le ea marsami por sa o ea lea ia ele se si tala tuin tupa il ni vai ngole tai au te loa ia o na ua fo mai to tele ya wa fo ina nga nga ma tele ya so ya ayang le tu ai fa yo matiu te ya mai se fo nga solonga ya le uta malitai ya mai se fo yo no fale ya fa malo lava ila to le uta nu mai nga nga ya mai la to le uta fo ya tu mai nga nga ile po ya mo ria nei tai au ya ole na wa fa manuia tu le sunga ya va ai ya mole tatu polkrame ya le malo le tunu ia mai mo fafong mai la se upu se tala wale tau tamali ia ilunga o le tātou polklame o le Talofa Samoa fa mangalo mai ma ua male uso ia va ai ia wa lava le tātou polklame ia pe ana masania ai ia o le suanga lava mo se fifia ma se ata ia ai me se ai o le uso mai ai o le totele ma le teitoluina
whaafifianga musika mpo kalame whaanga solo ale tātou wala leo. Ea, manuia tele lava tiu te mawhaiva o le awhia ngai ai mo le tātou watunu i le nei tai au. E meisio lava singa o le nei aso wha manuia le tua. Ia e te ito luina pea e ala mō na utautua mo oe se ia ulia. Fui se temi o le awa uli e a tātou tauma vai so mai le isi a tātou whansan lau wha wau ma tau ave niso pol kalame mo le nei aso ngafua. Ia e manu te leina whaiva matiute o le awhia ngai ai lo tātou watunu o.